know the meaning of the song, whether it is correct or not. It is your duty to correct. And whether the first line come to the first stanza or the last line come to the first stanza, I don't know. Anh này tiếng mà mình ha, ai guitar xin thế, cái máy lúc xuân thế, cái mà cái tuồng thâu straight ta cái này thế, guitar là lúc hay sơn à, mà xin thế cái tuồng cái máy nhanh mình ta cái này thế. Ai sang gì? Some colored day, Guitar no mereka. Hindi lu, suara nih Hindi lu. Hindi. Stop. Bengali will sing. Will you rap? Guitarist ka mo din lang. Coba doon ang naita kasi dah. Guitar le ai sana mo mai to ai na ka haw mo ko tham gai ti string he ko tap ngam ni do na. Yes. We'll rap. Bengali. We'll just rap. We don't sing the chorus. Okay? We don't care for the combinations of the voice and the guitar. Just go for it. Yes. All the best. Jakke haina kankinu inakagi lakinu kambangan bertamu lagi nang bunuh si jana. Mai ra kan. Ai sim mo. Wow. Anu the kum tu.